bagitaho bamara kugitaho then na town council zitwine nazo zirebeke muzakora ki physical development plans so to planning abantu tukumanya ikiye tutandikaho nikiye nakiya then bwanyuma nani shaba ngutongere mu town councils tukura tuge chance biyigwireho akwanka tunga information bakaba ba stopping for a while kugira ngo banze ba implementing barebe cities kuzakoze ki ezibatire hwezo choka kuba rigure gate ya town councils animba shaba abantu ba Rubirizi mazima mu applyingire mutemu mo town councils umurebe wa Rubirizi New Center webare kubano genomics not following amukutukutu gwa YouTube echo ino kubano ukorane kintu kimwe subscribing sharing ejo video kandi liking itubatu genomics no kureba tukuretera ebintu bingi munonga izo kangu utakaye bakanda aliyo abarubirizi cottages bino boraro burungi nibasangwa aho murindeke amwando gwa kwata nyakiyanza aho bano wikaho bakoreza uburaro burungi kandi byona babiroho unakurera izoba twakoretera umugenyi wa mani kandi abatakiziraho uburyo muwabe na yesunga buri muwatura na yenda okugira ngo agere no kintu cyabasa kwa nagambaho ambera ko buzone zitambara umurubirizi district umukuru Ismail Kapalaga physical planner kingamba physical planner jano bano mukimakuru kimunonga tuzagamba bingi reka banze yabakoraho then tugenomics na program twakwakira mukama wanjye webare umwami Rama kandi nsima kurangu natugo mugisha gukwizari Rubirizi News Center ikintu echo bene following social media kandi nkwenda nanye ndebe ngatunga chance ndebe kina sharing dirita fare na teka district ya Rubirizi teka yanje kandi no kugo wanje n'amazima ndi physical planner new profession yanje kandi nikwata planingira ebivuga ebikene bihango kandi no planingira ebyaro nabwe echo nasima kurangu wanta yayisa kandi nanyirangu viewers ninga bakutureba muri bkengu mwateye umutima murebe kitwaza gamberi zo bense umurebe nugera umukuru wa muhurikiriza kandi nko tune tugena kurunjo miso enyuma ho wike wire tubetweneho umukuru agubasongore Sylvester amana no mukuru Kanyaruguru tugamba mbere ya district ya Rubirizi kandi bo bakakoreka enyuma nkoko ya bireri na nati koko rene tambara kurunjo miso bon twenda kurangu isima atugambereho Rubirizi district tugireba yahise myaka 10 koko reba obwe hagura aro bushenyi ekatarika kwetongora umwaka gwe 2010 obwati turiyo tuzo mwaka gwe 11 wate ko mitoma buwezu shema amona Rubirizi district turangu district zene zene genomics rokora korana ukaro district yes no urabagire ngo rene kora korana kusezera ko kwenyuma ukature tureze myaka 10 iseba nora nogirangu abo akiro Rubirizi district etap genomics rokora korana omwami Rama icyo kwaza chabyona nyenda kugamba nti Rubirizi district nka district zone zibiro hombwiro bwazo nyenda kugira ngo hakiri ngo iyi ne cyutamburo misho nyenda kubanza kusima political wing akuchedinga umwami aguma songorera amwe na technical team headed by Cow bane bakore kiba kubaso kwiyaho ngo arimo ebitkureba ngo ebitakutambura kurungi cyoka ebitambure mwe bagerezo bakora kandi tusima munonga kugira ngo bine ikintu wari ikutambura ekitakusana ama districts agamwe twatangire nago now one to nakugenda ku analyzing a district performance yayo nugire biro mu bintu bingi munonga abo kuba na in sectors in education in agriculture in bingi munonga so arokusanga ngo sector emwe yokora ngo ne performing ekukira sectors ezindi hati nka Rubirizi omazima okurugira omyaka ejiyone yenyuma to performing akurungi sector education so nkibanchi manyisa ngo Rubirizi ngo ayitwine amani munonga munya tugeza kukira district ezindi no kusomesa abana kurungi munonga bakashika so naho bw'icyo nkibanchi manyisa ngo waboriye a good strategist ningo mutakuplaningira je kimanyisa ngo noteko kongeramo amani bintu byaci byo bwegese
kugira ngo bambe nakumanya Rubirizi Rubirizi eje ekwisi abana ekusomesa umutino gw'abana kurungi so turebeke ngo attractinga district sezindi abana ku rw'umuti sezindi biza kusomera kahi omuri Rubirizi bayiza kunyo amasomero gitu twaje manyisa biza kusasa school fees amasomero gatungere revenue yago so nabwo echo ngo district y'abatine cyo kubasa specializingamo twaje manyisa ngo eragume iriyenyuma then bwanyuma ebya sector zezasigara tutandike guma tuzimproving choka tuyineba kweta lead sector so lead sector yitu ni education so nani intero muranga takongere kugamba ngo abakuplaningira district age chairman na kawo nani bashaba education mu gitware as a priority abo kuba abantu barene bahika choka bakirumbuzibu abo kuba waza kwetegereza embere ate basomesa mu covid wetahiremo nkabura umuranga gw'amana munonga abantu abize kuyamba nimba shiba bize kuyamba abantu mu mbwiro ba covid ni mwe bari munonga choka kandi icyancereka cyetaga amani mingi munonga kurangu mwayamba abantu aba masomero wago abo kuba nubwo musinye twine ukutunda Rubirizi ekindi nyenda kubagambira kintu cya Rubirizi ngo Rubirizi district twino bugika obutaye turi party ya Bushenyi ubu tuba kweta Bunyaruguru nka county okugambira amazima ngo tukataho umusinge gw'amani munonga n'ingitafari y'amani tukombeka Bushenyi ngo Rubirizi twine ki Rubirizi twinita karungi twasa kuhinga tukaguze bintu twa musente nke side zindi gara tibine takarungi nkeriyo Rubirizi twine nyaza tukwasa kugira ngo tuzamu abantu nibafishinga nibiya musente now enyanza ashat plus twino mu Rubirizi omazima twazikosa tuta kurango tuyihomu abantu mboro nabwo echo twaba twenda kongezeza musinye kutwine agriculture sector sema kugita mamani munonga ahabo kuba enyanza yonka twajya ngo twere fish farming fish farming tukata mukejezo mu manyanza gona esede zikurane bakwataza nadi zibakwata bakatayika twine tukuteka ki esede tukabyenyanza inyanza kineke bay habwenchi tutakosa chance ejo n'inyanza tukozere ki ezitwine wazo mu district zimwe nurane n'inyanza mutakozere ki utakugireba so twine fresh waters etukwasa kugira ngo tukora fish farming tukajiha mwejo now ekindi ngo Uganda omyanya yona iba advertisingire ngo there are tourist areas Rubirizi naye bakagikora ki bakagitaba ahabwenchi abwa one relief yayo geography yayo kweri mu kugireba na nebyo nagamba enyanza na parks ekozereki erumu so ncyo manyisa ngo twaba organized kurungi nka district politically wanyategereza nakusetiga mu politically nza kugamba abungira gametiga mu politically twaba well organized ncyo manyisa ngo Rubirizi ne basakuza ha map ekakira district enyingi munonga nezabiro munonga abo kuba twine cyo kweta potentials itukwasa gukora tukiya musente abo kuba hati amoteri gutwina munyategereza aga moteri gasaba ngaraga mu sente zukutamusa district choka mwa mtakwasa kuutilize nga motera gukurungi munyategereza bakamanya mukamenya ngo motera aga ngaruga mu sente zukubasa kutabra tumukubasa kwemerera munyategereza nabwo echo twine ebyoburambuzi tubyine bingi munonga abo kubani nyisuka abantu ababingi abamuto bakujimanya turiyo mu Rubirizi mu twine nyanza bakweta ngo wagire bamuto noranze cyenyanza kiri hasi kitambura ari kiri muri numagambo first kaswa chitomi hati nagira ngo omazima omuntu yarugahira umuzungu naenda kureba y'inyanza ejo cyoko umuntu warubizi naye abamuto bakujimanya ngo eriyo cyoka echo necho burambuzi ekiri yaho so nabwo echo kachukubasa kurakorana kitini intasi teko kugira ngo twagire intasya district yakora ki yabaho ekindi okurakuranya district mango nyina kubagambira amazima ngo ibintu bikahinduka ngo haturi yacu bakweta urbanization ngo ecwe kanchi kurakurana mwaba mwasara mukatunga nanka ebicweka mukabikora urban ninga bikagira town omurubiri twine town kaso zinga ibiri zonka
okubagambira amazima itwabe twine more than 2 town councils ariko mu district zine town councils ezukira nazingai ni 2 daka kuchure kareme mitoma district obwati ne town councils kwikamukaga nje wachenga now nkatunga ho information Mr. Rama nyona nkanye as a physical planner na jangu habwenchi twine kitekateko ishitakosa kutuyamba nkabura mbena abantu bakabari sechi tekateko cyo kugira ngo bakore buruma rutoto town council ngo abantu bajanga ngo tokwenda ki town council na jangu wat baza kusasura musoro nyinyi nje wacengecho na kugira ngo hati ngo fomo rero hwaha nabwo bakatekona na chwamba nayo bajanga ati nagira ngo hona mu mazima echo kanyi basa kurwe chita ya banized town ejo yazamu wanitegereza kiba kimanyisa ngo muza kutungira ho sente za government ezo kuzazikazanka hi omuchwekecho government ne sindike sente financial year ezo kurengu do town councils na other developments kiba kimanyisa ngo mwamutine town council ezo mwazufiro tumuza kuzitunga amakuru getu tujya mu town council ne singa local government ati ne singa district ninga magombo no ati kinani kugambira ngo tujya ngo ndekira okuyeho ito twine bakweta haya ni meso musenti ezo kuba netunga ku rugo mu government yes ati tujya ngo ndezikira okuyeho ngo mu implementation town councils implementing okukira districts abokuba center zona za town councils zibaza za district wentegereza mwakora budgets zanywaha muziteka a district center ziza za ka district baziye bazagarazankahi mu town councils ezo so mbacho manisa they are independent of spending center zayo na budgets zazo mwentegereza so nkibancho manisa obukozi bw'amani munonga buri mu town councils kukira a district niyo ntakosa kushobora abokuba twina higher local government na lower hati twazo mahaja ni district ejo hato mu lower nho twina mu amagombora amwe na town councils so ntibancho manyisa ngo budget ya mani waza kwetegeza ezengudo za mani munonga usanga ngo town councils twara budget ya mani kukira akahi igi district yo kora ingundo za district abokuba wala kwetegeza district mu town councils ebichweke bimwe bingi ebingudo zibastwere bweki town councils kandi arwe sente specifically za urban ezo kudeveloping ebichweka izitakoza kuzomuchi omuroko government ka district so na bwecho nani nkusaba nanyira kubagambira abantu barubirizi ngo omazima reke tweyo ishtakubasa kora nkiyamba rubirizi obo twiremu entaro urban governance ninga entegeka nungi nkombi bivuga ebyaza mwamara kubitaho byona twakimanyisa ngo twine cyo kweta transparency and accountability ngo omuntu useme kubana umwereka embarira yesentezo za government abobweza bwachi kwereza abantu ebintu byabo service delivery so watarho transparency and accountability ombuhereza okubagambira amazima tukubasa kutambura so nabwecho ni principle yamani munonga kugira ngo tutungura Rubirizi yitu kandi obo tukutambura musinyi gwo kubanizinga ki Rubirizi echa kandi rule of law tatar mu mateka amateka kugira ngo ngo umuntu ogu yakore ensobi kandi mutakaza kuza kugira ngo akarugo n'umwana wa nanka echo nabagambira hata rule of law entungo katekozera ki itenza kubata kozeki etarho ekindi principle ya kwasa kutambuza kurungi public participation kugira ngo abantu mbaheze chance nabo umuntu nguka yechweka echo nchikurwa kitwa nchiza kukorwa mwaba numbeto mu nchiko nabo bakate ebitekateko byabo haza ideas ezo ebitekateko binkugambe ebyo nzakurwa mu plan nungi ezo kukora ki echweka so ito kaba physical planners abasomere ebyo kutekatekere buga ebahango nebice nebyaro ito tuyikiza ngo ito tugera plan nungi naba bantu bo bine plan ki nungi abo kubanye ndakugama Mr. Rama nkati niza ndiye physical planner wa Rubirizi Town Council nti first priority nkubasa kukora no kugira ngo mutwine physical development plan yabe terho sema kukora ki kuzaho kandi neza kuzahweta neza kuzaho watanje wabanza kukora ki kubuzo mbantu abakwata town bakama baki be town we call the stakeholders who are the stakeholders of the town ngo bakama be town ne baha nogo muntu akora mu town omuntu akurara mu town omuntu ayine kizibenka hi mu town munyategereza mbo bakama baki be town mubabuze ngwimwe mwenda kuma kuba mureba mwende town yanyu erebuketa icyo kibuzo cyo answer ibintu bingi
abamwemeza kugama twende etawuni ubiro bwinjira bacakubana babuza wagira ngo tutune physical plan wa town council kandi ati kinkumanya kurungi twine physical plan okwiyeho ekyamani munonga ngo political wing ese mukubane mukozesa baba tamukozise naza tumuza kumufunamu gasaba kuteno bwiso abembeza kana atumwanyi wati no bwiso kana tuwayamba abantu bahansi nyonye ndakugambira ngo itwe bateka omuntu wari technical person wanyetegereza ngo one supervisor wawe no obutegeki a political person now atogu wasema kubana akora ki asema kubana na kuyambira ku checking kugira ngo anomanya nti twantwende cy'abantu banje mbarech mbede ngo donunji twazitunga tuta iwe niyo technical person atu wori technical person ujangwa imbere ngo donunji nti ye kare nyoka kwereze ki kankweze plan yanje terebe baba yani basakuba kubayamba chokati mwamtatire naka eninga aba physical plan technical people nka physical planner wena za kwashuminga wona musaragwe n'ugwiza natunga musaragwe mwetegereza takwenda kumanya inje wanyetegereza so ncho nande ntwena balancing politics amwane nkurakurana wanyetegereza abasema kubana cyukora yasema kubaro enkwatagaza tubabuzi mu mwende town yanyu seki ntwende town ntiye ntwende town ermwemiti mwetegereza ahabwenshi abantu macumanya ngwe town ermwemiti ecyaku yamane kintu kimwe ngwa for example itwe twine town neramo highway chumanyisa ngo noise na yaman emotoka nibitere nduru armu emika y'imotoka chumanyisa emiteji negende echendeza a noise kandi etwereza omoya murungi gutukora ki ukwisiya izo kareba aho mutabona kansana bagize ku byari mitiko kate ku mabazi kavura nke so ati baba tankira idea ku yari mitejo nani basaba bayari mitejo emitini birungi mu town na munonge town ne kuraba mu ejibo kweta highway nje wanyetegereza then cha kabiri ngo drainage systems abatu bakugira ngo twende town erimu emiara ektwara maize nyina ko cyo kureberaho twine kizibu cyanyakasharo na naha ndece nacyo kirumu wanyetegereza ati ekizibu ecyo tukitankire rizo ekizibu tukitankire ki rizo nyina kubagambira amazima ekizibu kibasa kubaho wanyetegereza ya twachitwara nka priority ngo ndwan ntwenda kora drainage system ariko na expensive so mwakora priority mugajya ngo hati this time financial year ntwenda kutanga tukwereki akintu cyamizi abantu bawo arikuba ebintu byone bituplaningira byona tuplaningira mbuzi tuplaningira abantu okuko abantu okurungi niba kwita plan umutataru kubiha ezo million zone zibakora zikarwa mu parliament zona niba plan je kugira ngo umuntu akabaje umutakaba akatura ahantu harungi unyetegereza hatu utakwasa kuplaningira abantu esete musibana musozo za budget hata budget ne yaci etakubasa kuhindurobora mu bumuntu egenetari budget nungi so twine ibintu bingi ebyakosa kukorebwa ekitwara kumanya abwensonga yobwire umureba wa Rubirizi Center wera kono jero misino following twine omukuru Ismail Kapalaga physical plan omukugu w'amani munongo muri yecho utakayebwa kubana ugenda Rubirizi cottages kandi zikanguntu bino buraro burungi ureke ngo agire misiro kwano ikaho uza kubana ugire misiro kwano rena namba zese muzikora ahasa screen ukora mu manya bingi yetu kwenda kumanya ati ebyo nabagamba twabihura niki kibazo mikwana bakora ati ekibazo makubara nka district Rubirizi icyo kwanza cyabyona nyona ni nshaba ngo tubanze solvinge ikintu cya politics abo kuba politics says nizibasa kutungure cweka ninga kizukwereki cyekinaze n'iki kingamba ngo nyenda kugambira ngo twine politics zemirundi ebire yo kubanza twine abantu bona besimbero twine member of parliament twine LC5 twine ba councillors abona ko embesimbaho bakambaraganisa abantu nyona araba muniza kukoreki nyona araba muniza kukoreki choko muri yabone bagamaza gukora budget bakugambira TSNT yasawo yabo nibena ngo kundabe cyama niza ko sente za government ngo bakorekerahi onyetegereza hati twamara tutunga na technical people abakwenda kore ekiriyo hati oli agira ngo nyuka subiza abantu kubakoreki ubuna birinye simbero atu bwa kigamba
because one nanka esente ezro nizo kore ikintu kindi cyakubenshi gasa kugira oriya wa politician cyakoze ki ecyaraganisa abantu hato sanga ngo haza mu conflict sezo ati a political person which akora atanga kusabotaginga onyategeza atanga kurwanisa a technical person inoreba ito ogwitu twine tukoma inyo onyategeza twine tukora ki tukomaho aboko bato tokubasa influencing ekintu ekitine political will Jokarang politicians are very important. Jokarang la president baba Mronzere ekikora ni manifesto yi mwenyetegeza niyo mukora ki niyo kumplementinga inje mwenyetegeza organization nani cyo mwaka cyo gukora manifesto wa bino sabakaro yes manifesto ya warumuki nani aha nje wachenga ngate kuba kufocusinga munonga agriculture yes nje wachenga so ncho nani ngambera ngo a politician na inebyeye eteko no kubaso na wa inebyeye so ntego kubalansinga kugira ngo one ngo politicians turebeke ngo twatungo bahabuzi mwenyetegereza akuruga batekano ko people then twakore kiriyo cyokatakaza kugira ngo zakore kintu kugira ngo twenda kuprizinga abaronzi bita batoronzere akonyuka baragana search cyokora ko wakibagaritse cyoka kandi okusinzira resources zero tizo kuchikora tugera ngo abembeze no baremera kubana bakorana ngire tabundi so ati ababembeze cyane ningambira namazima nti kwajara go gukora bateka mu force yes plan zona omuntu waburizo twakora plan mwenyetegereza tuwa kujimplementinga mwenyetegereza ogwabo no contributinga plan ze kuza kukorebwa so habaho feri yo gukora plan zone mu district so abantu bose kuvunana n'abakurembeze nje wanyetegereza abokuba abakurembeze abakuba ni batwara district wanyetegereza ogwabo no kugira ngo twenda kombeka irwaro wanyetegereza ati twakombeka itaka twariye Nika turine nte twa abantu muzombantu abantu basa kutuyamba mu contributing public private participation ibaga mangu abantu na government kwatansa bakakore ikintu cy'abantu bona onyetegereza so nkinani kugambira ngo Rubirizi yitu ninonje munonga okuyona ni nyenda ngo nabantu investors abari heru abarubirizi bona no kurugayo mukakwatira hamwe n'abantu bataho investments abo kuba tokusakura kwenye town ege taru bizimbe nyina kubaga town tekure tineki bizimbe echo kubanza kubaho n'abantu abantu bamara kuzaho nibataho bizimbe abo kuba abantu babatari mu town terukora ki terukura inje mwenyetegeza so no ku attractinga ngo omutawu nomu echa kubasa kureta abantu mu town nomu nkarubiriza town council nenchi chamara kubareta twaje manyisa ngo abantu abo mbatenda kuronda uburaro ibararari nibatawo kuronda barakora business twaje manyisa ngo bizibende utegwa kora ki kubaho nko kutamuze ibintu ebyo so nani nshaba abantu abakutureba kandi omazima nyowoni ngama ntine mu kigambo cya politics ni ngambo abo burunje bwa Rubirizi ni nyenda ikikusembeye n'ikintu kimwe kiba kwita social equity ngo Rubirizi obwenkanya tuburumu omermo wanyetegereza abo kuba uburinganiza yes uburinganiza social equity uburinganiza wanyetegereza abo kuba buri omwe nasema kuba nahebwa chance wanyetegereza so asema kuba nahebwa chance kureba ngo either ya benefitinga ninga yatungamu ninga nawe yatunga ishyakwa korera abantu so na nyende kintu echo bakirebe kandi ekintu echo nakigamba ndi serious at district ntubara mu cyo kweta social equity mu social equity na gender mitendera ibiri ningishata yo kubanza omugenda ya kabiri omudini the region so gender ya very perfect then is the problem of the region echo nkigamba kandi unyango nakigamba kujya mu secretariat no nti twine a lot of appointments at districts kweta gakaruru wanyetegeza so mseme kubana mukora gender mseme kubana ni mu balancing obwetachi oburinganiza bareke kusosera kugora side mirimo a district wanyetegeza oburinganiza muri ki omirimo abo kuba twena turi abantu barubirizi wanyetegeza
oba ari omukatoliki wasakusanga obunda bamwe babatine ebikubikiriza apana ekyo tikiriyo ekigwenda kugambira ekyo tikiriyo kugira ngo tibine bihandiko nakugira ngo harimu appointments ezisema kuba nezikorwa zikubalansinga ahaza mbori tuize kutunga Rubirizi nungi twera tutambura hamwe ari kuba ekintu ntekwa kukitambura kikubalansinga mwentegereza obutara buri ecyo musanga buringaniza nabo buri Mr District korakorana yes nabo arimu ebyo ari utoringaniza nabo burumu so mbateko kuringaniza umbito appointments ebitari ebyebura ariko mu ryo mwaye right kwesimba ko kwenda choka arimu appointments z'abakora nko buciko aha districts buruho mwentegereza hata akawakatehona mu balancing ibintu bitambure that's the way forward districts nyinyi ko kuzikora izo bakana barondo buciko nkaza kureba ataraziramo mukazi no so ate ejonensobi bona akaza abasiza ate ejonensobi kiraniga bashosho equity tugenda ajya mu rugenda and region bibintu byamana munonga bibiri mwentegereza so ebyo kusoma abantu babasomere so nanyende kintu echo nka district barebeke ngo babarasinge kintu echo batakare tamu ebizibu kandi bakakwata side emwe kandi bakumanya ngo tunguka yona negenda umuside zone murebe wa Rubirizi News Center we bari kubano geno misa bwensonga yobwire isema Kapalaga nsa ku mukomi hanu ya twatungira kire karungi tunda tusitame atsobore kurungi munonga isime kwa nchikora na no kwata kuri abo nafuyana kwate kace turebe ubundi Rubirizi kageno misino kwa nikora korana ikigambo kikusembayo kikusembayo nyenda cyo kubazanyira kusiba kusima abantu bona abarubirizi okubisa Rubirizi yabo abo kuba nakacena kanga ko korwa nabo abantu barubirizi echa kandi nyenda kusima abantu bona abakora Rubirizi amurengo gona Ebyobutegyeki kuruga hansi chairman wechweka okika head of the district bariko head chairman LC5 nyenda kubasima abwa itafari mutahoriyo neryo kandi ni nsima munonga na technical wing emirimo y'imukora ni manye ebizubi mukora bamunimbi manya imo mwine challenge zanyu nk'abantu cyokana ni basangu mwaziro mu office mumanye ngo office tezanyu ni office zo korachi abantu nabwo echo mutakaza kandi mukabatwara kugira ngo nyoka soma kandi nabwo kitigwe no kungamba wenso binkozereki yinkoze so reka tukose esco conduct zitu ezukutambuza buri mu wena wari musomesa wetwara nko musomesa wori physical planner wori engineer wori doctor mureke tweheyo kandi kurwanisa na nenguzi mu district tutakamara wekiruho kandi tukaburwa n'icyo twakwasa gukora iki okutanikira nyenda kubasibura kandi kubamanyisangu nyowe umazima nzagumarinyizaha nkhabura ibintu byentunguka abya planning ekikunsa munonga no kureba ngwano ngo okwisyana hati tutwine kiba kweta physical development plan ya district teruho na ejimyaka jiona kanyani shaba ngo mazima ataho bamara kugitaho dena na town council zitwine nazo zirebeke muzakora ki physical development plans so to planning abantu tukumanya ikiye tutandikaho ni kiyana kiya then bwanyuma nani shaba ngo tongere mu town councils tukura tuge chance biyigwireho akwanka tunga information bakaba bastopingira for a while kugira ngo banze ba implementing barebe cities kuzakoze ki ezibatire hwezo cyoka kuba rigure gate ya town councils ani bashaba abantu barubirizi mazima mu applyingire mutemu mo town councils abo kuba esedo zo gamangukire expensive tibumuza kuzisasura emsara government ni yakora ki ni kuzisasura mwentegereza urugudo esedo zo rugudo zizanzo rwo mu government so nani mbashaba mu embracing town council as many town councils as possible amuheru tize one time tutungeba kwete municipality abo kuba tukuza guma town council twaguma twine ka town council kamwe bubiri kutunga municipality nkibazo gukora ki kutugumera semane municipality yes so nawe echo nanye butwamara na yemya ya njano kirebe echo abo kugira ngo one bari bakamanye kiba kwenda so nani shababa ntumwe abakurwanisa town councils eja idea mu giteka hansi mareke tukose ba member of parliament tukose nabande abakubasa turibike ngo twasaba mu town councils abantu batunga emirimo wentegereza obuhereza bwayiyongera mwabara mulanga kumpurikiza kandi no kundeba mukama abankumbere
Okay, muterevu umuribo wa Rubirizi News Center webare kubano geno miss not followinga utakaba kusubscribinga wene ko likinga ukasharinga video yeji kandi tukarenga twagira ibyamani bitayam nigirangu mbigambo yene byagambwa wene ekiwayigamo utakayebwa ukuza umurubirizi cottages Rubirizi cottages nesangwa umurubirizi town council kandi aho murindeke ekabete ward muhando kuza nyakiyanza ikawaho nuza kwa nutungo bararo burungi hamuna nebindi services zona ziriyo nasigara ndicho Ramadan utakarugaho